E episódio aqui de Ruta P Final 2026 está apresentado para Caribbean Mercantile Bank, onde você pode receber melhor interesse em fiança, seguro e mais. Bank P. Bom-vindo na Ruta P Final 2026. Depois de acabar no 7 episódio de preview e grupo ng ciudad ng e regla ng novo na Mundial 2026, agora toca turno para analisar o partido ng katumo lugar ayer e o partido ng nostilante. Tour weekend a mescos, calor y un piscina mucho chiquito para nos tours. Pero imaginaba mes un lugar onde a tour gente por disfrutar junto, hari y traer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge bo plan. Junto nos por lograr más. Bos nanda kora e chicken nuggets di Taco Bell ko boss a fall in love ko ni aya pasa. Well, surprise, it's back. Crispy chicken nuggets di Taco Bell ko Diablo Ranch sauce, Bell sauce, of jalapeno honey mustard sauce. Tá available pa tempo limita. 5-piece nuggets, of 10-piece nuggets. Pa satisfacer bo taste buds. Crispy chicken nuggets. Obtenible na Taco Bell Sasaki, Taco Bell Santa Cruz, Orion Stad e Palm Beach. Taco Bell, live mas. Sedgo Guayaca, bo stasyon pa fuel bo auto, bus, truck, motorcycle, boto, generator y cualquier otro vehículo. También Sedgo Guayaca, ta bo stasyon pa mejor calidad de producto ng pa cuido de motor de bo vehículo. Y patures ng 60 plus, ting 20% de descuento. Arriba batería ng AC Delco, Mac y Zahe. Sedgo Guayaca. Bom-vindo back na Ruta P Final. Hoy nos dando un resumen de día de partido número 6. Ayer nos tinha partido de Francia contra Senegal, Noruega contra Irak, Argentina contra Algeria y Austria contra Jordania. Estava un día lleno con gol y con controversia. Normalmente nos começado en volgorde, pero nos tengo que ponernos atención no partido de Argentina contra Algeria. El campeón defensor ha comenzado en 4-4-2. El albiceleste estaba más ofensivo que movición libre en ataque y con selección prácticamente mismo que Mundial de 2022 menos Ángel Di María. Para Algeria, na comenzado con sistema defensivo de 5-4-1 por bando de frena e ataque argentino. Pero es aquí no va en plan como que Lionel Messi anota un gol en 17 minutos caba para Argentina. Y 3 minutos después se quita onda en momento de controversia para partido aquí a pasa. Lionel Messi ta topa com o defensor Mandi que tinha bala riba flor. Lionel Messi ta trenta uma entrada que jogador bulando den aire com todo pia e su pia lengsta extendeu um pouco para sina cai arriba e Achilles de Mandi. Ele estava cerca de ganhar bala mes e honestamente se seu nome não estava Lionel Messi, ele ha expulsado do partido aqui. Pode ser árbitro que era pedir Mandi para pedir desculpa na Messi para estar dentro do caminho. Ok, y después de incidente aquí, Lionel Messi queda riba veld en hay un cartijel y él va para anotar 2 gols para completar su hat-trick, virando su primer hat-trick en un mundial contra Algeria, para si Argentina gana 3-0. Pero similar ne incidente con Cristiano Ronaldo contra Irlanda, ahora que jugador ha recibido un cartijel para dar Dara O'Shea un elbow, él falla partido contra Armenia donde Portugal gana 9-1, pero su cartijel ha suspendido para partido en el mundial aquí. Si su nombre no estaba Cristiano Ronaldo y su nombre estaba João Fernandes, él queda suspendido. Pero bom mando de presidente de FIFA aquí, turco está posible con tal que FIFA genera su sen. Y no está ley para un ley para tour, está ley para algún. En el partido de día, Francia enfrenta a Senegal. Francia comienza el partido de un 4-2-3-1. Y sorprendentemente para entrenador defensivo Didier Deschamps, él ha decidido jugar con Olise, Dembele, Doué y Mbappé y ha decidido dar una instrucción a su lateral para atacar. Algo que no está común at all para el entrenador. Para Senegal, ha comenzado el partido de 4-3-3. Y honestamente, para la primera mitad del partido aquí, Senegal está el mejor equipo.
Nos aqui que tauta tienen Kylian Mbappé su zapato não pode ser cement, passou cada passe em sua direção na primeira mitad e toque na tour tauta pisar. E no outro bandifel, delantero Nicholas Jackson de Senegal tauta mostra scherpi e a dale palos espantando França. E cambio táctico com cambio turcos para França, tauta Didier Deschamps moviendo Michael Olise for di jugando riba ala para jugando como 10. E aqui nana ela crea oportunidade de viajar para Kylian Mbappé nos 66 minutos, que manda França arriba 1-0. Dentro de 80 minutos, Bradley Barcola ta subi veld para França e ta anota gol praticamente com seu primeiro toque. Dentro de 82 minutos, Adrien Rabiot ta manda bonita passe para Barcola, que ta sina chip keeper e anota de 2 gols para França. En tempo extra de 90 minutos plus 5, substituto Ibrahima Mbaye ta destrui lateral robês de França, Theo Hernandez, na momento que ta vai riba su bicicleta, hasi par de step over, lagando Theo Hernandez riba flur e blaste bala den gol. E aunque cuta solamente 1 minuto, cuta outra tenso depois de gol aqui de Mbaye, Kylian Mbappé ta recebia bala e ta manda tiro for de 30 yardas leu. Que gol aqui, França vai arriba 3-1 e Kylian Mbappé te vira top anotador da história de França com 58 gols. Já Kylian Mbappé acaba de sentar na 4 gols total da top anotador na de história do Mundial. Diz aqui rato nos back después de nos break comercial, pero promete ser pergunta de trivia. Tem solamente 2 jogadores da história de futebol para anotar hat-trick, 3 gols na final de Mundial. Quem não tá, só award mencionado em episódio aqui. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. É único e autêntico Sport Shop aqui na Aruba, com sortido grande e variado de todo artículo de deporte. Mundial da Kinan. Passa busca o shirt of jersey de bot team preferi. Iedereen da veld que mijou sapato nan de futebol de marca Nike e Puma. Nos te esperabo na Wilhelmina Straat 51, abrir de Jaluna para Sabra de 9 de manhã para 6 horas da tarde. Llama-nos na 583-7105. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. Copa Mundial llega! E agora vamos score for fun! Download o app de Funmouse e começa a coletar o stampo digital. Assim compras na Liensons, Koiman, para Derauf Kuragabike Station, Sitco Palm Beach of Toyota e receber o stampo digital com cada compra de 25 florin. Coletar total de 8 estampillas para completar o caixa digital. Assim na gana prêmio na instantâneo maneira Funmouse, vouchers e desconto. E sem nota turcos. Cada caixa foliana tá chance para ganhar Toyota Agya 2026. Junto com ano de seguro completamente grátis de Enya e 600 florin na gasolina. Também o de prêmio na grande maneira set de Porsche Koiman e 25,000 Funmiles. Não perde a chance. Começa a score ao mês. Para mais informação, visita www.funmiles.com. Campanha está válida até o 19 de julho. Etagol o fentagol? Según mi, eta gol. Banjakuvar. Ok, pero ora que te trata de bobista e decisión mesterta cla y sin duda. Óptica Leslie te controla bobista. Ofrece montura nan y glass nan de calidad, brel de solo Q y sin aumento y diferente tipo de contact lens. Varta confirmar que a decisão está correto. Así mes, WAC cada pase, gol of salvación cu perfección. Óptica Leslie, na Lloyd Smith Boulevard 124, of llamanos na telefone 582-0844. Goza di boweganan di mundial cu Óptica Leslie. E contesta na nos pergunta de trivia, qual é o único 2 jogadores para anotar hat-trick na final de Mundial, e que eu mencionar anteriormente no episódio, é o Kylian Mbappé, que anotar hat-trick na final na 2022 contra a Argentina, hora que a França perde o batiramento de penalti.
E outro, tauta Geoff Hurst ka anota hat-trick na 1966 pa Inglaterra vira campeão contra a Alemanha. Ayer, Noruega, com o número 31 do mundo, a enfrentar Iraque com o número 57 do mundo. Noruega a começar o partido de 4-3-3, com gigante ng Alexander Sorloth 6-5 e Erling Haaland 6-5 de ataque. Pa Iraque na começar de formação 4-4-2. Dentro de 29 minutos, lateral robês de Noruega, David Moller-Wolf, manda bonito centro na área com Erling Haaland a slide e anota o primeiro gol de partido para Noruega. Iraque não tarda para reaccionar, a tomar somente 10 minutos. Amir Al-Amari manda cruce na área e o veterano Ayman Hussein abula mais alto que toda gente para manda cabeçazo potente e anotar somente Iraque de 2 gols na Mundial de na história. 4 minutos depois de gol aqui e promete pausa para mitad. Iraque ta falha. Defensor Zaid Tassin manda bala slap na direção de portero Jalal Hassan e portero que hunga de liga onde não lo tinha gigante que 6-5 com o poder de core de Erling Haaland e não lo espera que tauta assina cerca su dilante. E ora que portero tava escape bala leu e dal den Haaland by den gol. Na segunda mitad, apenas 3 minutos e meio depois de 30 como suplente, defensor Leo Østegård queda completamente isolado su so e manda cabeçazo fácil para manda Noruega arriba 3-1. E lastimamente para Iraque, de 90 minutos plus 6, delantero Ayman Hussein pone bala de net, pero lastimamente tauta de su mes bani net, ora que le desvia a bala, pasina de una Noruega de 4 gols de partido. E de último partido ayer, debutante en Jordania a enfrentar Austria. Austria comienza el partido de 4-2-3-1, con un punto focal el gigante Sasha Kalajdzic na 6-7. Para Jordania, na comienza el partido de una muralla defensivo 5-4-1. En 21 minutos después de bonita pase de Austria para abrir la defensa de Jordania, Romano Schmidt manda un tiro de distancia de esquina arriba rechts. Un día gol más bonita del Mundial 2026. Sabitzer makes the run ahead. Schmidt with the shot! And Romano Schmidt has put Austria in. E primeira mitad queda 1-0. Na segunda mitad, toma solamente 5 minutos para debutante anotar un primeiro gol de história na Mundial. E que bonita gol estava. Ali Olwanta capriba su pia reacción en un tremendo tiro de distancia con la keeper para quieto. Y no podrá hacer absolutamente nada que tiro aquí. El portero de Jordania no podrá hacer nada tampoco desde 76 minutos, en el momento que Sabitzer manda un tiro de esquina de área penal, que lastimamente para defensor Yazan Al-Arab ta cabeza manda de na mesmo gol. El último gol de partido de Austria su victoria 3-1 contra Jordania viene en 90 minutos plus 2, ahora que el veterano y suplente Marko Arnautovic anota un penalti para anotar Austria su de 3 gols de partido. Dia de partido número 7 consiste de Portugal enfrentando a República Demócrata de Congo para 1 hora de meio-dia. Para 4 horas de tarde, Inglaterra lo enfrenta Croacia. Para 7 horas, Ghana lo enfrenta Panamá. Y para 10 horas de la noche, el debutante de Uzbekistán lo enfrenta Colombia. El partido en Pamayán, República Checa lo enfrenta Suráfrica para 2 horas de meio-dia. Para 3 horas de tarde, Suiza lo enfrenta Bosnia y Herzegovina. Para 6 horas, Canadá lo enfrenta Qatar. Y para 9 horas de la noche, México lo enfrenta Surcorea. Saque de 13 nos na final de episodio para AWE de Ruta P Final. Te mayan. Aceita 13 nos na final de episodio de AWE para Ruta P Final 2026. Danke para join nos ribe episodio aqui de evento deportivo mais grande de 2026. Nós tem hopi futebol ainda nos dilante com mais episódio planeado para hibabo for die cerimônia de apertura e final.
Zorg pa po no perde nenhum episódio door de abonar na Hits 100 FM arriba o podcast app preferi. Escucha nos arriba frequência 5.9 of canal 443 arriba cable e siga nos arriba Facebook. Dank especial na nos partner principal Caribbean Mercantile Bank, que te ayuda a hacer show aqui possível. Corda aplicar para o préstamo, hipoteca, seguro e mais com CMB. Junto nos por lograr mais. Mi nombre es Kevin Cruz y te el próximo episodio. Todo weekend também escos, calor e piscina muito chiquito para nós todos. Pero imaginamos mesmo lugar onde toda gente pode disfrutar junto, hari e trazer recuerdo na novo. Subi iamigo.com e escolhe o plan. Junto nos por lograr mais.